आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran पाउ पाजरी अहानबद मरुवैब पाउ राज्यपाल ला गणेशना हयेंग नोने जिला चतुना मफम अदुदा पाइखलिबा चौखट थौरांगी थबकसिंग हन्ने यंगसिनगनी लौ सिंगु मंत्री थोंगम बिश्वजित हाइरी महौसागी फिवम योखटपग लोइनना लेबाक लेहाउ कन्नुन थमनबा अइखोइ पुमनमक वारिप लौमिनरसी पद्मश्री मना फंगलबी मोइरांगथेम मुक्तामनी हाइरी सामतुनो खोंगप साबक सिनफम असी माइ पाकना संगसिल्ली मणिपुर हौखिब नुमित खरनीदा तपना तपना इंबग सांग हेनगलक्ली अमसुंग भारत G20 की प्रेसिडेंसी वरकपदा सवटखिबा मालेमगी लुसिंगब सिंगबु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना थागतप फोंगदोखरै राज्यपाल ला गणेशना हयेंग नोने जिला चतुना मफम अदुदा पाइखलिबा चौखट थौरांगी थबकसिंग हन्ने यंगसिनगनी लोंगमाई पार्ट 3 दा लैबा मल्टीपर्पज हॉल दा पांगथोकपा थौरममदा श्री गणेशन सरुक यागनी राज्यपालना जिला थाकी ऑर्गेनाइजेशन सिंह सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंह NGO सिंह मसुंग विलेज चिप सिंह उनदुना वरी सानगनी केंद्र की मपान थौरम सुंग शिक्षा की राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ngasi त्रिपुरा दा चतुना चौखट थौरांगी थबक सिंह हन्ने यंगसिनख्रे डॉक्टर रंजन ना त्रिपुरा की एस्पिरेशनल जिला अमा ओइरिबा खोवाई जिला चतुना चौखट थौरांगी थबक सिंह यंगसिनकी मंत्री ने सभापति ओइदुना DL ऑफिस की कॉन्फ्रेंस हॉल पांगथोकपा मिफमदा जिला दु पाइखलिबा चौखट थौरांगी थबक सिंह की मतंगदा मरी लेनबो ऑफिशियल सिंह पाउदोंकी मंत्री नसु चौखट थौरांगी थबक सिंह अपीब मतंग मनुंगदा मगुल लैना सेम सादुना लोइसिननब पाउताक पीकी डॉक्टर रंजन जिला की कल्याणपुर ब्लॉक की मनुंग चनलैबा द्वारिकापुर हाई स्कूल की नौन साब क्लास रूम सिंह संगा की क्लास रूम सिंह अदु समग्र शिक्षा अभियान की मखादा छाबनी लौ सिंगु मंत्री थोंगम बिश्वजित हाइरी महौसा की फिवम योखटपग लोइनना लेबाक लेहाउ कन्दुना थमनबा अइखोइ पुमनमक वारेप लौमिनरसी इम्फाल के संजन थोंगदा लैबा एग्रीकल्चर डायरेक्टोरेट की कॉन्फ्रेंस हॉल दा ngasi एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सिंदुना पांगथोखिबा वर्ल्ड सॉइल डे की थौरम दा सरक यारदुना श्री बिश्वजित हाइ पालन थौरम असिगी थीम मोरिबा चिंजाक चिंग कदाइदगी हौरई हाइबसी यामना वाहन थोक लैबा थीम अमनी अइखोइ लेबाक लेहाउ मांगहनदना योक्तुना थमननबगीदमक मरु ओइना लौमिसिंगना कन्न होनबगी तंगाइ फदब लै मांगना हाइ अइखोइ मियोइबना चारिब चिंजाकसिंग असि अयामबना लेबाक लेहाउदगी हौरकप ngaktani मरमदुना लेबाक लेहाउबु महौसादगी लैजरकप फिवमसिंग काहिंदना थमबना अइखोइना चारिब चिंजाकसिंग अदु अफब चिंजाक ओइगदोरिबनी पालन नुमित असिना लाकपदा अइखोइ पुमनमकना लेबाक लेहाउ कन्ननब वारेप लौमिनरसि हाइनसु मंत्रीना अपील तौकी वर्ल्ड सॉइल डे की थौरम ngasi केबी के इम्फाल ईस्ट पांगथोकी थौरमदुदा CAU की डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोफेसर P रंजित शर्मा मसुंग हॉर्टिकल्चर एंड सॉइल कंजर्वेशन की एडिशनल डायरेक्टर K देवदत्त शर्मा याउना संगनारबा मिय केयाना वा nganki इम्फाल ईस्ट जिला की तोवान तोवान मफम सिंगदगी लाकपा लौमी यांखै रोमना थौरमदुदा सरुक याकी थौरमदुदा वा nganki बसिंगना लेबाक लेहाउ मांगहनदना थमननबगी मतंगदा लौमी सिने लौगदब थौदांग सिंगी मतंगदा सु पनकी नॉन डिस्ट्रिक्ट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की अहानब फाउंडेशन डे ngasi लोंगमाई पार्ट 4 दा लैबा पीसलैंड पांगथोखरे लुप असिगी प्रेसिडेंट पोहोइना मॉडरेटर ओइदुना पांगथोकपा खननेनबगी थौरमदा वा ngankhibasingna खुनाइदा पाउमिसिना लौरिबा थौदांग अमसुंग पाउमिसिंगी थौदांग सिंगबु थागतपा वाफम कया फोंगदोकनाकी पाउमिसिना लौरिबा थौदांगबु पुंनिंग थौगतपगा लोइनना मखा ताना मियामगिदमक हेना फबा थबक कया तौरकनबसु फोंगदोकनाकी असम राइफल्स की नोने बटालियन सिंधुना नोने जिला की मनुंग चनबा खोपुमदा लैबा खांगसिलुंग हायर सेकेंडरी स्कूल दा ngasi कैरियर काउंसलिंग ड्राइव अमा पांगथोखरे थौरमदुदा सरक याखिबसिंगना इंडियन आर्म फोर्स बु हेना पामना हननबगी मतंगदा वा nganki महिरोइसिंगदा इंडियन आर्मी अमसुंग असम राइफल्स की मरमदा निंगथिना खंगनदुना हेना पामना हनबसु हनकी असम राइफल्स की मोदी बटालियन अकनब पाउ अमा फंगबदगी चांदेल की लेबुंग एरिया दा थिबुमगी थबक चथबदा सापोन केप 15 दा हापलगा लोतुना थमलंबा ब्राउन शुगर ग्राम 7 लोम फंगलै असम राइफल्स के चेरोलमदा हाई फारब ब्राउन शुगर अदुगी ममन चौराकना लुपा लाख निपुनिथोरम ओइगनी अमरोमदा असम राइफल्स की लोकटक बटालियन सिंधुना कैरियर गाइडेंस की थौरम ngasi पांगथोखरे थौरमदुदा महिरोइ चौहमरोमना सरुक याकी असम राइफल्स की चुराचांदपुर बटालियन सिंधुना नशा मुक्त भारत अभियान की मखादा लेक्चर प्रोग्राम ngasi चुराचांदपुर जिला की S
Khulian village ta pangtokre force asigi Khuga battalion na sinduna ngasi Beheng village ta educational lecture program amasu pangtokki Inglisingani kunithoi gi oina Rup Mahal theater gi Maitram Bir award Sogolban Kangabam Lekaidagi Ningthokjam Eken Singda Piragani Manasi Thasi Kulhumda Pangtokadaba Rup Mahal Theater gi Maripumathoi Shibuma Pokkumon Thoromda Lanthokani Hairi Manipur Science and Technology Council Master K Patent Information Center gi Makhada ngasi Thobal College ta Intellectual Property Right ITR cell ama hangdokre Thormadu da saruk yaraduna Master K Director Dr. L Minakatan Hai ngasi hangdokiba cell asi kanabaning tina lawnaba mahiroi singna honagadabani Thormadu da saruk yakiba khang ahi singna mahiroi singna hanglakpa wahang singi paukum piki Waithau pat ki akoibada ain kaina lam khopsi libamadi yum kai sajaliba sing thasi ki tara humdoidagi takthok pa horgani hari Lilongi SDO no thokpa cherolamada hai Waithau pat ki akoibada lam khopsi liba singna makhoina sajilamba yum kai sing lokthokkinaba hanana khangan khrabani hariyo matam sing asi hello phawbada lokthokna leibadagi thasi ki tara humdoidagi takthok pa hogadabani tabiriba pawsi Akashvani Imphal dagini Samtuna Kong Lonbag Sinpam the Mai Pakna Tabak Tobagi the Mak Padamasri Mana Pidunikai Kumnakrabi Kakshing Dagi Moirangte Muktaman in Haidi Padamasri Mana Panglava Matung Daujiksu Kongup Sabag Sinpamasida Mahirui Kaya Takpi Tamibagolina Mai Pakna Sangsili Akashvani Imphal Pau Kangbuga Ngasi Akanan Unabada Sirimati Muktaman in Hai Ningtham Thagi Matam Oishilak Pagaloina Haujik Kongup Labor Lakpagi Order Mayam Asi Pinana Bohanabada Achoba Awaba Am Oiri Central Security Service to Labor Mui Kanasu, Makoina Mayum Hanbada Punanaba, Samtuna Lolaga Samba Kong Yamna Order Tori, Karigumba Kanda, Order Yaman Badagi, Matam Sana Loibangam Dabasu Yaui. Magna Hai, Samtuna Lolaga Samba Kong Sabag Sinpamasi the Tawa Yang Honabada, Hingnabagi Damak, Darka Labor Senpam Sing, Yamna Line Tanbayai, Hauja Hojik Sumaki Makada, Mahirikaya, Takpi Tambidura, Sinpamasi, Sautok Nabohanari. Sirimati Muktamani Nahai, Handicraft Kilam the Padamasri Panglak Pamio Singda, Sarkar gi Maikeri gi Mateng Pangana Bachana Kangon Ama, Semli Haibatai, Masi Loiduna, Sarkar gi Maikeri gi Mateng Kar Panglabade, Maki Company Shi Shauktokuna, Lamasida Tawaya Wumio Keada, Training Piva Ngamlagani. Hogi guideline same na ang laptop pide same hai guideline kya khal thuna loijin biraga training ti hogi tha tok thangna tangan sai om ji training ti ba ga akoi phamin na bada kai pa me na department ga phamin na ba yaw gi bane adu gi de moina ha gi ba adumaina agi tam athu matam da tawani hadi ai gi di thabak se demand na sok henji lakpani na hogi si order se di atopa gi order me ama lakpa se pi ba online gi su pi hai pi ba ngam da bani hogi yumda lakpa order se tang da pi ba do Nabasi Asiso, Ware, they come by say, intending Ampi by say, Moina Aina Hogi Kambi, Simaki, Kosi, Lang, the Mang, Basumaya, Masang Banina, and the Goming is had to be Matengtang, Pambiraga, telling Pidavasisu, Yamdaka, or Tovanjani. Saukalakpagi Mingda Miabana Mahosai Kalda Kaibakea, Ton Madagi, Ainga Samasung, Nongjunung Sai Kalda Kaibakea left na Torkli, Masinamaram Oiduna, Climate Change Kesobuatok, Malengi Oina Hosik Sumayuknari. Manipurasu, Malengi Ainga Sai Kal Kaitarakpagi Saiting left na Pangli, Hosik Ningtamta, Hokiba Pana Kuirabasu, Ayuk Amadinu Midangi Matamda, Karakara Ingmanatana, Nungtilgi Matamdadi, Kalengum Sabagi Tong Sing Tangari. Akang ahising na pongdorapagi matung inna phibamasi malemgi oina global warming hengalakpadagi oirakpani hairi adumoina mak haukiba nomani asida ingbagi sangdi tapna hengalakpa thengnare met office ki pauna hai ngasi Imphal da ingbagi sang Celsius degree 13.3 taruk yauki Imphal mayoldagi kharal tamna laikiba chingi mapum khardadi haukiba numit kharani da ingbagi sang henjilakpa thengnari Ukhrul jila da hojik oriba aingasagi matangda aikhogi paumagi paudam December tha lakpaga loina temperature asi mathang hantha tu na ukhru de shu aying bagi machu thokpa hauri numin ani ahom sita aying bagi chang si thina han khat khraba kum oyi nongsa thokpa matam dati aying ba si kya khangdra shu purit athaba amasong phiron kya shatnaraga apan thoknari ba oyi numitang dati maipu heater amasong singaya teknaraga maigi manakta phamraga wari shapa oyi Mathang kaya inshirasu matamasi yamna busy oiba matamshu oibanina ayingba atu khangraga isha ge thapakti atum jatnari Akashvani Imphal ki pawkitamak ukhrodagi sorting shimre
Sairauksingda nongna saba rijabar thasi ki tarettagi changing tawgadabana maram oiduna thangmaiban Langol Lalambung Sana Kaithel amasung Lamphel area da mahausagum ising pibada apan makharak thoklagani hairi hiramasigi matangda Public Health Engineering Department cherolama thokre amaromda iril turelgi ising imai ka hen hanthakiduna ising chingkhatpa yadabadagi Porompat Water Treatment Plant konma mafam singda ising piba ngamkhiroi hairi PSED gi Maintenance Division 2 gi cherolama da hai turelasigi ising imai wangkhalaktuna ising chingkhatpa yabagi phibamda laktriu phauba ising piba ngamkhiroi Federal Students Organization Kanglaipak Fesok ke mihut kangbo manangasi Wabagai Higher Secondary School chatuna yangsinkre maduda school adu gi leramleba phibam adu ubada mihut kangbo aduna penda wafam kya phongdokki Manipur State Commission for Women ki chairperson Salam Alka Debina lusingba mihut kangbo mana ngasi Manipur Central Jail chatuna mapamadu da lairiba nupi sing phibam yangsinkre makhoina Bandi nupi singadu gi haksel ana laying amasung security gi mari lena wafam sing yangsin ki makhoida vocational training pibagi matang dasu mihut kangbo dun yangsin ki jail adu da lairiba nupi singda yoga religious counseling piba amasung makhoi gi sanitary system lu nana thambagi damaksu mihut kangbo dun thagat pa phongdokki hojik jail adu da nupi bondi chamatara manga lairi khongchat adu da commission gi member sing ts tiningpham monsang L Dayabati Debi amasung T Chongchin Koireng Saruk Yaki Asok Traders Tenthana Thawal Jila ki tuan mafam kayada plastic bottle banks in Kinkre banks adu Thawal DC Complex Thawal District Hospital Thawal Bazar amasung Khongjom Mega Tourist Center sing the Kinkibani Plastic bottle banks in Kinbagi Thoromadu da Traders sigi proprietor Naurem Asok Kumar na hai plastic bottle sing asisad chama recycle tawiyai maramaduna plastic bottle sing mafam sana khomjinduna akoi bagi phibam mochil handana ba khongthang ase laukalakpani Akaswani Imphal lagi pau tabiri Bharat na G20 ki presidency warak pada mateng pangkiba madi sawat kiba malengulu singba singbo Pradhan Mantri Narendra Modi na thagat pa phongdokre Sri Modi na America ki Rashtrapati Joe Biden bu thagat pa phongdok laduna hai Sri Biden na sawat pibagi mamal yamla ba mateng na Bharat na G20 ki presidency warak pada chawna mateng oiki Prithibhi asibu hena phaba graha ma ohina na bohana bada aikoi punna thodang lomina bagi tangai phadabadu Sri Modi na panki France के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन बुथागलादुना प्रधानमंत्री न हाई भारत न फम्मसी पारक न भनबदा श्री मैक्रोन चौरब टेंगवांग पिरखी जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिडा न ट्विटर द थागलक वारो लमगी पाखुम पिरदुना श्री मोदी न हाई भारत न G20 के प्रेसिडेंसी वरक न भनबदा जापान सगत पगलोइना अमतो इन लेप खिबदुना जापान हेन फब पृथ्वी म ओहननब पामी हाइबदु उतली European Council की राष्ट्रपति चार्ल्स माइकल न थारक पनुंगायो फोंगदपगी वारोलमगी पाखुम पिरदुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न हाई यूरोपियन काउंसिल न मालेमगी ओइब थबक थोरम कयादा इसंग थौन सरक यारकपदु भारत न ngaiduna leiri गुजरात विधानसभा की अनिसुब टांकक की वोट ngasi थादनक्रे टांकक असिदा जिला 13 की मनुंगदा लैबा विधानसभा केंद्र मरपुतरा हुमदोइदा वोट थादनकी नुंगथेल पुंग अमा फावदा वोट थादबगी चांग चादा 39.8 मरी ओइकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना अहमदाबाद की रानिप एरिया दा लैबा निसान हाई स्कूल दा हांगदोकपा पोलिंग बूथ दा वोट थादकी तोंगदा श्री मोदी ना पाउमिसिंग दा हाई मियामना मखोइदा पीरिबा गणतंत्र की हक असि निंगथिना सिजिनादुना सोइदना वोट थादनाबा होनागदबनी अरोइबदा मरोयो पाउ अमुहन्ना राज्यपाल गणेशन हयेंग नोने जिला चतुना मदुद पाइखलिबा चौखट थौरांगी थबकसिंग हन्ने यंगसिनगनी लौ सिंगु मंत्री थोंगाम बिश्वजित हाइरी मौसागी फिबम योखटपगा लोइनना लैबाक लेहाउ कंदुना थमना बाइखोइ पुमनमुक वारेप लौमिनरसि पद्मश्री मना फंगलबी मोइरांगथे मुक्तामनी हाइरी सामतुना खोंगप साबगी सिनफम असि माइ पाकना संगसिल्ली मणिपुर हौखिबा नुमित खरनीदा तमना तमना इंगबगा सांग हेनगलकली अमसुंग भारत न G20 की प्रेसिडेंसी वरकपदा सवत की मालेम लुसिंग सिंबो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न थागत फोंगदोखरे पाउलो जरे